polvon Bekembol polvon. Uloq kirdi jo'g'ir mana Bekembol. Ay qo'lingdan sening keldish qo'lingdan. Je keldish je meretda shu pornoy formada yurgan bular. Barakeldi buna. Cho'ng uloq bo'ladi. Bunu kolumuzlar bana bizim federasyonun prezidenti Erlan özü kelip aytып атат ukam. 30 yanvar polvonlar unutpagıla. Para geldi. Ayda polvon ayda. Para geldi. 5000 so'm olasın polvon. Jo'yor kumaranın salımı 5000 so'm. Para geldi. Qaysi bir azamattın. Takımı da olsa esen aman iyilik'e жетip alsın. Şuradayızdır. Durmayın lan ha. Medet polvon kelatadi taq dostlar tasma menen. Medet polvon. Barakeldi Medet Bekembol. Maşallah. Gel. Sıcak bak. Medet. Bekembol. Ay canım. Hayda koyacağım. Aldı. Bekembol Medet. Maşallah. Barakeldi. Tasma menen kelatadi Medet polvon. Barakeldi mına keta salım. Ercan qanday? Yaxshi qanday? Yaxshi o'zingizmi? Densoqlik yaxshimi? Yaxshi. Barakeldi. Hazır. Hay, sağ ol. Barakallah. Buna dostlar. Canvar mı? Medet. Jaradın qoda. Krasavchik bo'lamiz. Dostlar, mana aka. Bugun bunday aytganda Medet polvon rekord qo'ya turgan bo'ldi-ku. Medet assalomu alaykum da bir jo'da. Qanchasi salım bo'ldi? 4-5 ming qoldi. Ha, barakallah. Umatini beraversin. Hozirgi ulog'ingdagi o'ta yaxshi keldi, kuchli keldi. Canvar deb ketdim da dostlar. Medet niye ciyim bo'lyapti? Qarab qo'yma ona. Ciyim o'tala qattiq bo'ldi ekan. Ha. Barakallah. Boshqada non qarachi, oy, tinbaydi. Jana o'rtasida biroz dimi parib, yemin nari beri yurib boshladi. İşte salib turaman. Medet qancha charchatding bugun? 5-6 gol qoldi. O'zing charchabadingmi? Yo'q, пока нормально. Omating versin Medet. İyilik dostlar. Maka janağı. Tasmanın ikinci maraz eken dostlar. Janağı. Jembay eken tasma degen. Gelatat tö dostlar. Jo'g'irga gelatat. Sürme top menen gelatat. Kimde eken daha görünbey atat. Taşladı bu. Medet eken qo'yarlar dostlar. Ay maşallah bugün tasmanın ulağı oldu oxşayt. Canvarı. Qayrılar şol tasma menen dostlar. Jembay eken tasmaz menen. Maşallah. Bugün qatı oldu. Mana qutuqdolar. Voy. Mana ke. Medet, assalomu alaykum dam bir qarab. Beri. Canvarı tasma koyun gelipsin go. Tasma koyuz bugün. Dayım bir bağımız açıldı. Barakallah. Bir şu at menen 3. sorun ha. Özün opşi 6. 5 oldu 6 oldu var. Oşa unutib qoldim şimdi 5-6 olib ketadimi? Ha. Barakallah dostlar non qarab qo'yla. Canvarı tavına kelgen eken da maşallah. Hazırkı jerden ko'targan boyunca Dakansa özün gelding mi Medet? Dakansa basılı. Joldan üzülgen yok. Yok. Ayda Medet. Ketdi dostlar qarab qo'yla. Nasıl kızık.
ең көп салған арғымақтардан мына саға Болды. Болды, akalar, болды. Ede, beri kayda. Astıra mingeler. Oşol uası Karagülce rayonu. Adilet ilimdin. Tasma degen atı menen. Medet Balvan iyilik ecepte ömrün versin Medet. Medetcan. Medet, ne hiç taşladın bugün? Beni saka hop. Uka boya 10 kede 5'ke çökçe. 10'ga 7 sıvak tutup kaladık şu. Ana amin. Allah verin burayımızın Allah'ım. Palbanınızda Allah. Allah özün oğmatlı beri atasın. Dağı oğmatlı beri vergini Allah'ım. Atası çoğun palvan bolgan bizim el jurttun buna. El jurttun Kırgız elinin bayrağını götürüp жүрген palvan bolgan. Uşul inimizdagi Allah köktep önü ösüp dünya yüzüne aylanı ulak çapsın. Kırgızdın ulağını Allah'ım dünyaya tanısın şu palvan. Allahu Ekber. Medet ömrüm versin. Tasma urusunun lideri Adilet Balvan'dın kaymanatı Tasma. Erkeğe gelsinler lan. Berez mi? Bugün özü bere turgan kun. Tabii berez. Bugün bere turgan kun. Biroq ulaqtan keyin ahırda. Bir at menen berez. bolatat jal. Kalganı 2'den sonra yeni oyunca değil mi? Azı görüyoruz. Çoğları gelişi olsa çalılar ulaqtan alasın. Üstü 5000 son. Akıl kulak dostlar. Oşa alp kegen ulaq selerge padarka. Tuğanlar okula bugünkü jıyında en köp soru salgan at dep oşol uası Karagülce rayonunda Adilet ilimizden Tasma degen atı suylanat bir koca boyuz. Medet Balvan eköy, Medet. Kança ulak at gelgen bolsa Medet Balvan üstüne at geldi. Medet gel. Kana bergile kubuktu. Bak Neriska. Onu şaşmay turgulay hazır hızı çubuğa. De uksana he. Olmay. Ben alıp birem. Lişna at gitçayım. Oğlum sağır kıl turgulay biz bana sıyırmayın. Bemeni bütün olay. Ben alıp birem. Lişna. Gelin bana. Neriska özümüz kolumuz benen berip. Ne daldı ne de Balvan'ın boynu atağımız. Kolçayıp durağız ha. Kolçayıp durağız. Medalli boynuğa tağın. Neriska medalli boynuğa tağın dağı kubuk. Лучший игрок, лучший at болып, Tasma urusunun buna lideri Adilet'inin Tasma degen atı selamda. Bugünkü jıyının лучший игроку, lideri rayonda, Minjira çayırından Medet Balvan sayarlar. Ömrün versin Medet. Alades Medet. Bugün kırdı Medet. Ömrün versin. Kana amin. Ey Rabbim, ey Rahman, merin yüzün, rayın yüzün, görsün, bilirsin Allah'ım. Bugünkü jıyında Allah tınç ötkörü gönlünüzge özüne çeksiz maktoğlar çeksiz şükürler olsun. Ey Jaratkan Allah, uşul yerde amin dep kelgen bir tuğandarımızın barını niyet tilek dualarını kabul kılgın. Kaçalagan sorunlardı aldı, kaçalagan sorunlardı sahip bergen şu yerde ağalarımızdı. İhsan sadaka kadar kabul kılgın. Ey Jaratkan Allah'ım bergen, birdi bergen bolsa 5 kılgın, 5'ti bergen bolsa 10 kılgın ya Allah'ım. Ey jurtumuzda toy bolsun, birimizni hurmatlaylı, sıylaylı. Allah subhanahu taala bizge aytып ketken 5 vakt namazga beken bolgula cemaat. Birinci namazının kılganını kılabız. Bugünkü toy bergen ağalar bar bolgula, boy bolgula. Jıl sayın elge uşunday toy bergen amin. Allahu Ekber. Muna dostlar, jana эле айтып атат элек. Оско салгандай болуп турго. Dostlar, ошентип мынакей бүгүн улакта мыкты аргымак намын алган мынакей ушул
Eki balban gelişken eken Tasma menen Medet balban. Medet assalamu alaikum. Kutuktayım. İyigiliğin yani. Barakelde. Mındaydı. Emi. Kütbödüngler olsun gerek özün. Oo, şunday olqan. Allah'ım. Berkizin qaraçından meynetin menen buyaktan artdan qoştolup atat. Bir uşul бүгүн улак жөнүндө, ушул Tasmanın улактагы бүгүнкү ролу жөнүндө, өзүң жөнүндө bir сүйлөп берчи Медет, кандай болду? Tasma bir 2 улактан бери бизге келип атат да. Ошо 2 улактан бери жакшы бизге эме кылып. Өзү ата көз келишип калдык да. Баракелде. Бүгүн 3-чү улак уже. 3-чү улагы келди, 3-чү жума келди. Экөөбүз тил табышып нормально болуп калды да. Экөөбүз бири-бирибизге келишип бүгүн Bilmem batağını kılıp Allah'dan büyük Ata göz Oğul asasın da niyet kurup geldiğinde inşallah Nasip olup bizge Barakelde. Attım bağaçılığa değil bugün. Qanday mындай өзүң ойдогудай жүгүрүп берди, чалыкпай, чарчабай. Ошо топко деле ойдогудай кирип атат. Чуркаган деле. Баракелде. Кыйналган жок да. Жакшы. Азыркы, акыркы салымыңда бая төөгө алып келгенде кандай болду Медет? Төөгө алып келгенде деле ошо такым баскан бойдоруна келдим. Эсим ортодон Дылдыйкадан алып келдим. Такас алып келдим. Баракелде. Ошо бир баскан бойдоруна келдим, токтогондо жок ошо чуркаган бойдоруна. Машалла. Мынаке достор. Мына кубок менен караглама. Уйруза Мустаргымак намы. Ошондой эле медал, Медет? Улчугурак. Мыкты оюнчу, Мустаргымак Tasma менен бүгүн кулакта Медет балбанга насип болгон экен. Жигиттер ким бар? Медетке бир бата бербейсиңерби? Кана, тууган. Kırgızistan'ın namusun çıktı, çeşitli memleketke tanıştırıp жүрөбүз. Күч болсун Аллах'ın 5 mal namazın bekem kılsın, işini iyilikli kılsın, emniyet деген болса тегин Аллах'ın кабыл кылсын. Amin, amin. Мынаке достор. Баракелде. Кут болсун, кут болсун. Куттуктайбыз. Эми биякта азыр Мынаке достор, ушул аттын ээси мен бул биринчи салым салганда эле Жээнбай экенин аты деп айткам. Азыр бияктан адилеттики деп атат. Эми аталар турганда бизге жол болсун. Адилет кубанычың менен тең бөлүшөм. Баракелде. Бул эми бул сезимдерди кантип тил менен жеткире алабыз, Адилет? Elhamdülillah, elhamdülillah şükür Allah'a. Çek şükür. Hem bu жерде ушунча булакта канча менет кылдык. Негизи микрофондон меники деп кыйкырып калды. Булат башында алынганда эле атама алынган. Жээнбай атамдын аты. Негизичи. Атамдын аты ошо бир тууган агаларым менен, Бактыбек агам, Жамбол укам менен сүйлөшүп атам алганбыз. Буюрса ошо ниет кылып кийинки жылы атамдын 60 жылдыгын деп жакшы бир улак берем деп ниет кылып турам. Баракелде. Ошого ниет кылышып атты. Жакшы кылып багытабыз. Негизи Жээнбай атамдын аты. Мен жаңылбаптырмын да. Сиз жаңылбадыңыз айттыңыз ака. Бул ошо өзүңүзгө караптырсыз ака. Бул сеники, Бул сеники дей беребиз. Баракелде. Адилет, дагы бир жолу куттуктайбыз. Рахмат. Короңон, колуңан ушундай мактар чыга берсин. Рахмат. Bunun gelişi öte çok menet oldu. Şuğa murdatan menet kılgan sırgak dosuma, Ürtüğalın şu elder ukama, uşul attı tap özün canından artık görgen şu kılıç ekebizge. Rahmat, şu Akjol ukalarız, bizdin cemaatımız jalpı. Akjol, koy otur. Jalpı şuğa öte köp menet kıldı. Bugün hem 3 salımda teң, 3'önde teң janda жүрдүк, biroq uşul bizdin özüzdün ballar artık жүрдü da. Bardığı. Nedeş bardığı, keldiş bardığı. Şen жүрөктөн разымын. Ушул кызмат кылган бардык атка кызмат кылган балдарга негизи бир атка бир адам кылса буга бир 10 адам кызмат кылды экен. Көзүм карагенде эле карадым да. Келин балаңыз айтмакчы, менен караганда ошо көп карадыңыз деп эле кыжалат болду. Ушунун артында ака бир чоң менет келди да. Баракелде. Эң ошо биринчи Аллага шүгүр, ата-энеме рахмат. Туугандарыма рахмат. Ошолор бар. Biz ушинтип башыбызды көтөрүп ушундай чоң жыйында жүрөбүз. Баракелде. Алла разы болсун, ушу ата-энебиз көп жашасын ака. Рахмат. Сизге да рахмат, Аслыбек ака. Өтө жакшы болду. Айтканыңыз кезин чоң рахмат. Достор, мынакей. Бул кылчыкем кетип калыптыр да, кылчыке менен алыш керек эле өзү. Эми Акжол, же ушердеби? Акжол. Эми баягы Саратан бою
Мындайча айтканда ушул тапталгандан баштап эле силердин короңордо туруп силер багып Кылчекен багып таптап аттыңар. Кандай болду ушул? Ушунчалык деңгээлде болот деп кандай бир божомол болду беле? Бул былтыр булак алып келгенибизде жакшы өзү үйрөтүлгөн экен, өзү муну неме сабилатына караганда күлүгүрак да бул атчы. Ушундай жаман катуу чуркайт. Былтыр мерде бир эки жолу чапкам, анан быйыл атам медет такымын жакшы чабат, медет беребиз деп эле сут жакшы үйрөтүп жүрдү. Бүгүн менет көрдүм. Жок, ошону айтам да, мондай өзү дагы көлөмдүү, анан жоон, бирок аягы жеңил экен да. Аягы жеңил экен. Ошого атам менет кайтты да. Баракелде. Өзүң кандай болду, Акжол? Өзүм бир мара салдым келгенде ошо бойдан болбоду ака. Чото уйду үшпөдү го. Жок, эми кур кол калбапсың го негизгисичи. Бир мара салдым. Охо, эмне болду буга? Каты кетти. Баракелде. Акжол, ийгилик каалайбыз. Кудай буйруса ушундай жыйындарда жарай бергиле. Алла разы болсун сизге дагы. Рахмат. Мына достор, мына ушул Кылчекенин колунда тапталган аргымак бул. Кылчеке, колуңузга береке. Кубанычыңыз менен тең бөлүшөм. Рахмат. Өтө бир сүйүнүп турасыз. Эми бул ушунча канча деген мээнеттин акыбети да. Кайында келген да. Кана бир сайыпкер катары өзүңүз сүйлөп бериңчи. Бул тасма жаңасы. Жазга буюрса экасы болот. Ушулардан жоош жакшы мал. Көнүшүп калганбыз. Анан тауын эми билдик да. Тауын эми билдик. Буюрса эми жакшы ийгиликтер жаратат го буюрса дагы. Баракелде. Эми өзүңүз жыйынды көрдүз. Эми эртең менен түндө жатканда ойлонуп жатып, эртең менен кандай ойлосуз эле? Ушундай бир чоң жыйында бирек салат деп ойлодуз беле? Албаны шериштүү эле, анан кийин аттагы жакшы эле бир-эки мара салса керек дедим эле. Буйрук бүгүн эң жакшы. Муктарымак. Намын алды. Намын алды. Рахмат барына, ушу той бергендерге да бар да рахмат. Алла разы болсун. Сага дагы укам иштериңе ийгилик, ден соолукта болоң. Амин. Рахмат. Болуптур. Болуптур, куттуктайм. Рахмат. Машалла. Жануар. Видеого келгенде эле ушинтип чекчейип калат окшойт. Видеого сүрөткө жакшы түшөм дейт окшойт го бул. Карагыла, кулакты жапырып чекчейип туруп калат экен алдыга келгенде.